Hadin ke jingnang beteng jong uba Marcus Martin ban kam kum unong ngelam ke seng ki nong nyal oto hakatha nong po ka kenhun ka belada ban register bat ka sorkar hapo kalama jong ka nong po region Auto Owners and Drivers Association NRAONDA menta kasi kilalit ban bu sunan da ka jingtho athanat nong po bat kum ju ru sha office district transport officer halor ka jingnang beteng jong uba Marcus Martin ban kam kum unong ilam wat hadin ba kinong nyal oto kila dap ban penthamai ya kinong ket kam bat yo boru naka sorkar ling bagi kot kisla haba karan kilat pathai kubor menta ka janmin hadin ke jinglet kendu ya ki pulit bat DTO nakaliang uba banasar lingdo nonglat president ke NRAO NDA bat uba Ilian Bai Tensong kum education secretary kilong ba kaperthai menta kam de shu kaperthai biet Henry Gibril kila nangla start bat ngimla ban shu kam klumar ye ki nong kenti jong ki wei klam ki kot kisla ban penchisha bat kanie kalong thek ya uba Marcus Martin uba kam ye ledi kum unong yelam bat penan kam bakla ya ka kerteng jong ka kenhun ki nong nyal oto bat yelam bakla ru ya ki nong nyal oto namar wat hadien ka jing penthamai ya ki nong ket kam udang beteng ban le ya ki kam bean ban krong pisa na ki oto kemudian ngihap ban page ban kemit ya baru kini ki driver ki bahaba po ka area na po nakalian jongi ngi so banong ba ka jing mi jongi menta sakmat kalong nam ta ka jing uwe pat ubri ukam sikam kum utau nong yalam jongan ik asyan kane kalong gabu jinge ingi kum ginong yalam he aji sya ngilamut banyak sakmat ik kam ban pentulun ik kam sakmat nri ubri uni ubri udang penwit udang kam sikam kum tau nong yalam jongan ik asyan kat kum ka jingya jongapor ano ipi ba ka perthai menta ngidon kam ki kot kisla klem ki kot kisla phimla ban le e ruem amar ki kot kisla ano ipi nadu ki asyan ki NGOs bat ki seng tremon subha ba fer ki haban man register ya ki seng ki joki hapo DC office nang baka DC office ni ka an jadi itu yaki kan pen scam pura yaki kum kita kinong yalam ndre ka balengo kalong ba hapo kan ka asyan nong po jengi long ba kam nong yalam ban banda ubri ubom don ki kot isla ringi ngi de gibri ki bla don ki kot isla ki bla biang lut ila hadin bengla budin la khalais nem hadin bakani ka register ka layap to kanong po asyan ringisem bakani ka register po nong po ka layap tengi kum ginong yalam ki bodon ka jisukhia nam ta kani ka kam asyan ya ka yapa im joni ka asyan ngimi sakmat ngi budin ya kani ban ngisem sisa pleng baka une ubriu u bat kam nong yalam hanong po kemur lalong ilegal namar belai ba tatu tali kisnem uklem rini usu ya ka asyan ndrei ka balongo apa kalong ba menta ukam sikam pat kum to unang yalam jong asyan tengan ong yepi menta ba kum ki driver ngi de masto ngi im hagane ka juksa ga menta anong yepi ka area nong po kariboh district kam de shu ka area ka ba ka jaka ka brang sadin kade ka pala kiu state ba ka jinlang ista ndrei ka balongo apa ba kumno ki driver ato kidang sabit sadom teh isya ilam baklah hakibri ki ba ongno ki ba omtip ya kan ka an kan register nakaliang ka sorkar nakaliang ka DC office ka labuk nang ito ka an kumno bante lakam hamtam habagalong kum ginong yalam kabun haban pan follow ya ka rule jong kanu ka constitution jong ka sorkar kan mo re nakaliang jong upat hadu menta udang kam sikam kumno nang yalam nakaliang jongi ngiso manong ba menta kasni adin bengala ekren sani bha bati pranong yalam ko jongi nyal lejmi hapo DT office nila submit ka probal jongi hangtu ikot isla jongi ban nakalian jokir gila rai bnya trelang bangi bengila ong yakiro bala de pidon gano ko jinge phone ba jingi kinong yalam bala dawan gino ki bakam nong yalam temut pi nai pria yaki par gumjuru ha juga por ngilej mentah hapo police station ro ila de submit gumju hi ikot isla par hangtu ro nakalian u police nakaliang u officer in charge jong traffic brand te uang ba to nila smo thu ba phi de gido yalam go sisa ila biang gi kor kisla te nakaliang jong iru ngi trelang bat phi nakapor te ka message kalong hani kapor ba nakaliang jong kum ginong yalam te ngibu api kum ki driver ba ngi trelang na disman himde shu bandong ba
ngidon hakano kono kaliang na marba sisin bangi ngela yo ka probal ngano yepi ngela yo ka jin pensian for DC office kemut ka an ka itu yangi bangi ngi haprul ya baro itu gide ki dribar baro hapo ka iring hapo gide gijongi kimde gijong uba Marcus Martin mo ide gijongi na marba ladang ngi ngimrul yepi dan ngimrul ya gini dribar baro ibn hapo nang po kemut kapau bangi ngela penken gi kenon an ngela penken ndek sisin ba ngi ngela long kimi pam ni hab sumar ban pe gi kunam ni people gi kun gi long kumno gi kun gi betam sneng don gi kun betam sneng don gi kun gi betip sngi ndai kum kita gi nong yalam gi ba nakaliang ka anhi kala pen scam yangi kemut pi baro pi de gi jongi pimde gi jongno ma pimde gi jongno kemut ano ya pi banane sekma la don mano ba akpa boong yele de bangade ukpa pi na nge kumita ndai nge yangi bangi ngi de kita gi nong yalam di bana kaliang ka anhi kala pen scam yangi bangin pek in kimi ahlon nang pi te ngaso banong ba nang ni sekmat la don gino bedang kam yele de kum kita nong yalam ngi nom pediang kita bana kaliang jangi ru kum gino yalam ngan yetu epi bang ngi la dai ja sekmat ya kam kum bangila da kren kita ki media ki bla len no te ngi ong balada uneu ba Marcos udang kam sikam yele kum presiden udah penthut yangi kum gino yalam nakaliang jangi ngimban se banyak si bor bahalor nah ini tu epi direct menta bangi ngi la ya sekmat ya kam kanika jing le jong ka jing le illegal jong ngi menta ngila da biasa kut bat ngi community bakakut kan investigate habide bagani ka jing le illegal ka jong ban nakaliang jong ngi ro community ngelam ni sape ke proceeding to ban nakaliang ka kut kan ayangi e nakaliang jong ngi som bodong ba ka kut hi ka de ban bisare kane mano bade hok kinung ngelam to kan ka asyan e supen sai pi ba haman ki unit ke baulet udang pengkesan be yelede banga ngarang de presiden pi warsania gitu nomor gitu ide tangki nong kulmar nong po te kata de we berkapar bakalong ba udang lejlu ban form unit hakato kan nitli ki unit bahap hapo ka kanika area jong kanika action udang lej ban form unit ban penskem gino kita gino kam te klaim kata ka ikot isla ke ba nakaliang ka an ka la aibor yu ban untuk formo te kata ka bauni ubrio umut ubusuyal belan baik kinyel de ule cheno udang kam baik de bangadang de manga presiden pina sania ikito te kata ka ba nakaliang oh hadu menta udang kam sikam bar udang pastu baklaro ikini ki driver ke jongi ki bedang sadin ke jebing ki bedang biej udang pastu bakla ki bu ong baik ba ki nai kam presiden ikito nai kam nong yalam ikito ngade udang nong yalam pi kata